Okurugwa mwaka gwa 2023 kisiyo mwaka gwa 2029 itaka rya Chaka 1 rukaba niruturwamo impunjo kurugwa mu yangara Rwanda hamwe na Kongo kunga kubazigarwiro wabo abanyuganda batandika kuruturamo okurugwa mwaka gwa 2029 okusiyanerizoba itakere ruhama gomborana eyarwentuha Chizinga Town Council Mpara hamwe na Migamba itakere government ebirenenda kuryombeka Industrial Park hamwe no kuruha umunyamyoga kuhinga ovacado ekibire cya leta ahubwo bahabatura barukuruturaho mukuru wihangagire nyuma yo kureba mu nshongeji kandi abembezo batandikira no kumushengereza ngo ayikiriza abantu baguma itakeri omwaka guno gwali ngotandika tukarole baroha kugamba ngwitaka nibagonza kuri ha investor kubyara mu vakedo mugurusu wange tuine kunihira ngo mwitaka muno harimo abantu 13 ebikoliwe mu bingi muno government etaire musente zayo nyingi nikusaba nikwesengereza tata otubere muzaire kandi abantu banu amananu gali tibaina habasobora kugenda Excellence project ntuzisima ezo kutugondeza nkakyegegwa kandi ntuzitangira baitwa mwitaka erindi katugambe nkatyaka tu refugee settlement itaka likyaliyo baitu hanu ntusaba tulekereho abantu baitu ba NRM kandi abana Uganda baitu omukugamba kwe mukuru yanga yoreka guta Museveni aragire ngo abantu bagumeho ebya government okurukoresa bebyemerire mbona hati kandi jahali yao abakazinga kuriya Chaka ekiruho twaga the next step tawoni y'amakororo ayikirize wa makoro naenda katwale Chaka tu atumusabire bwanyuma ya president okwikiriza abaturo kuguma itakeri bamumbatura amashimero hagabira go kubita tubire tuino busasi kwindi munonga oburengeserize kandi tubire tuno omukanga kanganyisibwa ahaba tubire turura event bijo mwitagaritu kabayito nebindi konka turutsima munonga ahaba MP witu wa Chaka South investment aramu kuganda manyise kwa itakeri nzatwarwa tubinga mu investment tugiye kubikabana bitwita musatu bitakinga bitakirisa bakombeka so tarhento kayona yangiro uko hamu bicha mbere nyino uko hanende mwana gukora security meeting kandi itakabiro beresere utekerangariza bwingi abantu batandike kuno bana government nisima rohanga uzeyo bayisireyo leko buzaire abebembezi bongire bashaba mukuru wihango kubakorera Miziga National Water okumarira itenekero ry'imikono rya Kinuma hamwe no kubatera kora senguto ya kazocegegwa kuzacho bare kandi ogwaraganise kubakorera uruguto rwakarubuza hapuyo Chegegwa Mpara Kabogore Burunga kazo uruguto nidumanya ntiza kurukora timira kimu ba MPs bona jamani yoro sifayo na ba councilors bona tubasimu tuyira hansi yo mutima gwitu itaka lino lya Chaka 1 kimazire myaka nyingi muno kandi kitayira abebembezi bayinga ba members wa parliament Kampala bayitikiro kinu twasingura abotinisa president itako byali abantu bakazinga abantu bagwentuha na part of Mpara Town Council umukoro gukurirwa Kishayi cya Soba Primary School kandi President Museveni ahigira abantu kurugombesha raho naho Gashakwa Philip Murangera.